Dragi moji, danas ćemo raditi osvježavajući ljetni desert, tropski cheesecake sa mangom i marakujom. Krećemo sa izradom voćnog želea. Potrebno vam je 400 g manga, ja sam koristila smrznuti, a vi možete uzeti i svježi. Mango stavite u posudu za kuhanje. Dodajte 200 g šećera i 1 dl soka od marakuje. Kuhajte par minuta, zatim ga usitnite štapnim mikserom. Četrdeset grama gustina izradite s 1 dl soka od marakuje. U tako pripremljen mango ukuhajte gustin. Kuhajte par minuta. Dvije trećine voćnog želea isipajte u kalup promjera 18 cm. Zatim ga stavite na hlađenje. U posudu ubacite 2 jaja i 3 velike žlice šećera. Miksajte sve dok vam se šećer ne otopi. Zatim dodajte 3 žlice brašna, 2 žlice tople vode, 2 žlice ulja, 1 žlica čokolade u prahu i pola praška za pecivo. Biskvitnu smjesu isipajte u kalup promjera 22 cm. Zatim ju stavite peći 10 minuta na 180 stupnjeva Celzijevih. Pečeni biskvit ostavite u kalupu da se ohladi. Ohlađeni biskvit stavite na tacnu, zatim ga prelijte sa 1 dl soka od marakuje. Izradite 3 dl slatkog vrhnja u čvrsti šlag. U 300 g postnog sira dodajte 150 g šećera u prahu. Malo izmiksajte. Zatim dodajte ostatak voćnog želea i na kraju 1 instant želatinu. U tako izrađen sir postepeno dodajte izrađeno slatko vrhnje. Biskvit sam obložila rastezljivim kalupom i acetatnom folijom. Na biskvit isipajte pola kreme. Ohlađeni voćni žele izvadite iz kalupa i stavite na sredinu kreme. Zatim isipajte ostatak kreme i poravnajte. Potrebna su nam 2 prozirna preljeva, koja ćemo izraditi sa 5 dl soka od marakuje. Stavite na laganu vatru i miješajte sve dok ne prokuha. Kada nam je preljev prokuhao, skinite ga sa vatre i neprestano miješajte još pola minute. Tako pripremljen preljev lagano sipajte po kremi. Tortu stavite na hlađenje minimalno 8 sati. Rashlađenu tortu izvadite iz kalupa, skinite foliju i ukrasite ju po vlastitoj želji. Uživajte u ovoj tropskoj fantaziji okusa. Budite mi zdravi i veseli.